reri gicigo-ini kia Gilgil ni urehete kigiriko kuri family makiria ma 3,000 aria maturaga gicagi-ini kia Gema. Kuringana na aikari ako makiria ma eka 200 ni kuhuthirwo ona kuria thirikari iraugite ati ikurihuthiraga reri iria nguru. Ari Kariuki uria ni murugamiriri wa etekia a dini ya Githiramu augite ni makuruta migunda wa eka 50 mwaka-ini wa 2007 mahuthire njira iria yagiriire. Mwandiki witũ Mwende wa Mbere ena riboti hiyo. Kĩathana kĩgirĩko nĩ kĩgũmĩrĩte ekaria gĩcigo kĩa Gilgil kuria magĩrĩirwo gũthama tondu wa reri ĩrĩa ĩrakwo. Ali Kariuki ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu nĩ aratarĩria ũrĩa magũrire mũgũnda wa eka 50 kuma kwĩ Gema na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya gĩthirikari. Nĩ araikia rĩtana kwĩ thirikari akiuria kũrĩa magũthiĩ na ngarani makuvua va gũtũra. Baada ya shamba kuwa ilikuwa ya Delamere ikenda kwa Kul, baadaye ikauziwa Gema ndio walituuzia. Na wakituuzia tulifanya search, tulifanya utaratibu wote ambao unastahili wa kiserikali. Tukijenga tulikuwa tukienda kwa stakabadhi ya serikali kuuliza vile tutafanya, na tukakuwa tunapewa green light ya kuendelea. Tunauliza serikali, hawa ndugu zetu wataenda wapi, watafanyaje? Na kile kilikuwa nacho ndicho hicho wametumia kununua ardhi. Hawana njia ingine unless serikali iwapatie makao. Kariuki ni aratarĩria reri ĩyo ĩgũtũmĩra eka 240 na kwĩna mburoti mpaka kũu cia andũ arĩa magũthamithua. 24 kilometers times 10 acres. Hiyo ni 240 acres. 240 acres hesabu eka 5 iko na float 40. So 10 ziko na 80 times 240. Hizo ni ploti ngapi? Kwa sababu zote tumekata kwa barabara. Si ni milioni. Sasa na wameitana kama kifamilia, kuko na ploti mzuri hapa Gema. Watu wa Nyandarua hata ndio tunafurumia sana, kwa sababu hao wamekuja hapa Gilgil kwa sababu ya magonjwa ya baridi. Sasa wao wakikuja tena Gilgil wasikie tena reli imepita, tutaenda aje? Mutumia mwena alitoni ngoro tondu araimwo kinyomba yake ya gwikara na tondu reri ĩrakwa marugamite mũbango ũcio. Mimi nikinunua shamba ama plot yenye nilinunua nilipatiwa kwenda kufanya search najifanyia kwa nyumba pana, naenda kwa serikali, hawakuniambia mahali kuna reli. Nikitaka kujenga nilicholewa plan, nikapeleka bado kwa serikali, hakuna mahali niambia najenga kwa reli. Surely tutaenda wapi watu wa Gema? Sasa kama mimi nilikuwa nimeanza kujenga, siwezi jenga because I don't know what will take next. Mwakari wengi na aratarĩria atavania acio maramarutĩra mũkana makĩmeraga atĩ reri ĩyo ĩravĩtũkĩra mũgũnda President William Ruto na gũtirĩ kĩndũ mangĩmeka, na kĩũria kĩrĩa nakĩo nĩ gĩkĩ: mũndũ ta kĩũria na eka 1 na agũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gĩthirikari nĩ ekwatia na kĩvoto kĩao gĩko. Na wanakuja na jina la Ruto wakisema ati hiyo reli inaenda kwa shamba ya Ruto, hatuwezi wafanya kitu. Na wanasema ati tuko kwa reli. Najiuliza, kama mimi niko na eka mzima na wamepitisha reli kwangu, na mimi nifanya search, nikanunua map of Kenya na nikafanya kila kitu, DC akasign consent, title nika subdivision na nikapea watu wa matitle, alafu mtu wa reli anakuja kututisha akisema kwamba ati kuna reli inakuja na inaenda kwa Ruto, kwa shamba ya Ruto. Sasa tunataka kujua kwamba haki iko wapi. Ngirivatra Mtingi TV, Betagomwende wa Mbere. Muhega munene